Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kading kabala kelang bha kala bamdo khoj ya artli ki kali sarkar ki bala shu penyeng harut jangka office district transport officer Shillong menta kasngi ka arpu henreu terik unai leber arjar arpuwei habaya keren bat UMVI jangka office DTO na kaliang jong uru ula ong bakini ki kali ki dei ki bala rimbha bat ki bamshim la pendon kamshu da ka office hadu menta 4 la satya bantip ya kadau ka ei kabala penlong ya ki dei ki kali rim ban sya bamdo hakading. Kali kita dalam tu kita kali kita ada konten. Jadi bon di department tak kiwan bu ya kali yang ni. Tu ngaruh kerja kemarin sias ngau jam keting siapa? Nah, te ngami nak kamera lesam. Balik ni kalau meh itu tengah call nak sadar bias fire service kan. Itu kali kita gula selama kita scrap vehicle kan. Awak kita di basuh tu dah dan bu dua department. Mak orang kita kali napa kita di tangan di tanah tu ada pendam ibu mak ni kan. Andai ka jong kana ono rismat kailang kali jong ka government kita ada pendam ibu tai.